tepangkeun Wasta Abi Ari Sempani kawit di kelas 12 IPS 2 kelompok 2. Tepangkeun Wasta Abi Junaidi kawit di 12 IPS 2 kelompok 2. Tepangkeun Wasta Abi Mesya Hadianti kawit di kelas 12 IPS 2 kelompok 2. Tepangkeun Wasta Abi Purnama Malik Yusuf kawit di kelas IPS 2 kelas 12 IPS 2 kelompoknya di kelompok 2. Tepangkeun Wasta Abi Risna Julianti Abi kawit di kelas 12 IPS 2 di kelompok 2. Endog-endogan pepesi jiprek. 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 Goleang mata sapi bolot. Kela-kela yang main congkak yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujun, Aik gimana wae marane? Iya, beres main kalecing si Aik. Main kaleci di mana? Tadi di lapang. Kemainan naon, euy? Iya ke main congklak. Macam apa? Nuhun Sok. Kemana si Ari? Eta musel di balong. Balong mana? Eta modo. dia. Ayo orang main oray-orayan bosan mah. Ayo. Tapi sampai dulu si Ari. Ayo atuh yang tempela. Yuk. Iya barasan heula ieu. Iya. Udah masih di luar. Tinggal. Samping. Itu si Ari. Nesa kumaha euy rokna. Oh, loba kan. Ayo orang main oray-orayan. Ayo ah. Guys, banyak friend. Pai sawah, orang yang melewat sawah, orang yang melewat pai sawah. Kancang panjang anu panjang kucing. Halo. Balik ah. Iya. Banget. Begitu dibomok kan. Ini banget ini ya. Sok hiji 2 3.
Jun balik. Ih, Mana ini nak tuh? kan kena ketak. Ayo lagi aku ini lah. Jadi akan dilepas tuh nih. Salam. Yes, banyak tren-tren